I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi video i u još jednu moju novu epizodu mog serijala Tog kutka. Sa nama današnji gost je Leonardo, poznati tiktoker na cijelom zapravo Balkanu, broji jako velike brojke svojih pratitelja, pa sam evo njega odlučio ugostiti da nam malo nešto više kaže o TikTok karijeri. Iako on još ima tu neke YouTube karijere iza sebe, ali sve ćemo to polako saznati. Bog dragi Leonardo, kako si i jesi li spreman u ovu epizodu? Antonio, dobro sam i spreman sam. Tako treba. Idemo upoznat malo bolje Leonarda, vjerojatno ga i znate. S TikToka mislim, on je prvi bio u tim tiktokerskim vodama kad je krenuo. Prvi sam iskoristio priliku TikToka. Da, tako da. Dakle, baviš se godinama videomontažom i to ti je od uvijek neki cilj i želja. Pa kako to da si se odlučio baviti time i kako to da ti dolazi ta neka motivacija u tom? Sve sam krenuo tipa, ajmo reći 5. osnovne. Odlučio sam, igrao sam igrice, ali imao sam loši laptop. Igrao sam glavo nogomet. Igrao sam igrice na igri 1, 2, 3. I odlučio sam krenuo snimati. 1, 2, 3, da, je. Odlučio sam snimati glavo nogomet, tamo sam dobio pun kufr hejta, pa sam kupio lajkove, pa sam dobio pun kufr hejta za lajkove. Pa sam prestao snimati, onda nisam mogao prestati snimati jer previše sam volio snimati, pa sam se vratio. I onda sam snimao još malo, do jednog 7. razreda, u 7. sam totalno prestao snimati, do 1. srednje. U 1. srednjem sam vidio da svi dečki koji imaju hrpu lajkova na Instagramu, imaju pun kufer cura. Ja sam htio imati cura. Pa ajmo s tom opcijom, a? I onda ništa, onda sam krenuo snimati tako da imam što više lajkova na Instagramu i nisam ih dobio. Uložio oko 2000 sati za ništa, mislim ne za ništa, za meni je to bilo super, no jako je teško raditi 100 sati po videu, a ponekad je bilo 20, 10, 30. Da, zavisi. I nemaš rezultate, nikakav feedback. Doslovno sam se javljao ljudima na Messengeru, na Instagramu, na svime, molim te lajkaj mi video, puno mi znači. Aj zamisli mentalitet, znači moraš 30 sati editirati i 30 sati moliti ljude da te lajkaju video. Sjebano, sve što sam htio je da ne moram više moliti ljude. I eto, nakon 3 godine napravio sam TikTok, kaj je došao, čim je došao, moja sestra mi je pokazala za TikTok. Je, zato moja sestra u tjedan dana na TikToku skupila više followera od mene nego ja na YouTubeu. A moja sestra imala 10 godina. Da. Tako da nije cool. I eto, krenuo sam snimati za TikTok, prošlo je odlično, počeo dobivati skoro odmah 30,000 followera po mjesecu, postao broj 1 TikToker u Hrvatskoj i eto me je ovdje danas. I koliko sad zapravo brojiš followera na svom TikToku? Nemam pojma, iskreno. 600 je nešto. Znači, imam totalno druge prioritete. Sad ti vodim 8 TikTok profila i 3 YouTube kanala, tako da... Trebate sve održavati ljudi, da. Teško je. Da. Pogotovo zato jer skužio sam da zapravo brojka na TikToku ne znači puno. Možeš imati 1 000 followera i dobiti 5000 pregleda. Pa je. Zapravo zavisi ono kak te taj algoritam diže, to jest algoritam je sve i ono što ja radim, ja koristim svo znanje koje sam dobio u ove 2-3 godine na algoritmu i svaki dan dobijam novo znanje o njemu, jer to je najbitnije da konstantno refreshaš znanje. I ono što ja prodajem svoje znanje algoritma firmama i kompanijama. I to je zapravo moj način digitalnog marketinga što ja radim. To je jako sažeto, ali puno kompleksnije mogu to ispričati. Da. Zapravo sad kako smo se dotakli te TikTok karijere i svega toga, odakle ti zapravo inspiracija za sve to, za videe, gdje pronalaziš ideje, kako to balansiraš? Znači, dosta stvari je iz moje glave. Na početku je bilo sve iz moje glave. Kad sam te krenuo za TikTok, prvi 8-9 mjeseci sve iz moje glave, a onda kad sam krenuo snimati... Onda poslabi to, Onda sam krenuo snimati 6 do 7 videa dnevno i onda smo uključili rekreaciju drugih TikTok videa, vicoteka, vicevi HR, vicevi ORG, sve te stvari, znači sve što se moglo naći. Zato jer, ovo je bio moj generalni mindset. Pola videa da bude originalno, u kojem ću ja stvarno izraziti svoju kreativnost, a pola videa može biti
kreativna preobrazba nekih drugih videa koji su već napravljeni, jer pomoću tih drugih pola ja ću dobiti pun kufer više publike koje će onda isto cijeniti i pogledati ove moje originalne videe. I tako je bio moj mindset. Pogotovo zato jer jako je teško 6 videa originalnih dnevno snimati. Pogotovo ja ne bi to mogao iskreno. I to nije kraj. Ja mogu snimiti 15 videa dnevno, no moj cilj je bio 6 videa dnevno, od kojih barem 5 moraju biti viralni. Ja sam prosječno od 6 videa, 5 su mi uvijek imali barem 100.000 pregleda. Wow. Bilo je dana kad su mi svih 5 ili svih 6 dana ima po pola milijuna. Ajme. Ne, to je ogromno, da kad gledaš, ja onak nekad ne mogu ni 2, nekad mi je to previše, a zamislim tek po 10-15 snimiti. I onda još misliš si, hoće ti proći uopće na for page ili ne. Što misliš? To prestaneš ima taj problem kad skužiš algoritam i kad ga konstantno pratiš. To je, jer moraš shvatiti tvoju poziciju, moraš znati sebe, moraš znati ko si, šta si i ne lagat sam sebe. Moraš znati, ja sam znao, ja nisam niti najljepši, niti najružniji, ja sam tu. Ja nisam niti najpametniji, niti najgluplji, ja sam tu. Ja nemam niti jednu tu predispoziciju, nisam najviše atletski lik, a nisam niti najmanje atletski. Znači sve sam tu u maglu. Moram naći nešto u čemu sam ja najbolji. Ono što sam našao je, ja najbolje mogu shvatiti zašto vidi odlično prolaze. I onda imam formulu i sad svaki video koji dobijem, ja prilagodim taj video toj formuli. Ko matematika. Ako znaš koliko je 2+2, uvijek ćeš znati koliko je 2+2. Da. I eto, tako, znači nemam niti jednu kompaniju ili firmu s kojom sam ikad surađivao, a da nije imalo hrpu pregleda. Koji god da vidiš video, za koju god firmu da se napravio, uvijek su prvi video imali jako puno pregleda. Sve zapravo ide na tu šemu TikToka sad onako, jer svima je jednostavnije i zanimljivije i... Svaka od platforma, oni prodaju informacije i pažnje. To su dvije stvari, to su besplatne sve te platforme. Informacije i pažnja. Informacije imaju sve zbog tega što mi gledamo ovo a pažnju u ovom modernom vijeku najviše ima TikTok i sada YouTube i Instagram nisu glupani, znači oni znaju šta je u trendu i oni znaju to preslikati. Bilo bi malo shit, da. Evo, Leonardo nam je dao zapravo neke savjete i malo nas uputio kako on održava svoj algoritam, tako da hvala mu na tome. I evo ga, osim TikToka i svega ovoga čime se još baviš, vidio sam da si napravio svoju vlastitu agenciju za digitalni marketing, pa kako je to krenulo sve? Zanimljivo pitanje. Znači, imao sam, kad sam snimao najviše, kad sam dobio 50-60 followera mjesečno, imao sam baš puno, tipa 1 do 1,5 milijuna pregleda dnevno i nisam ništa zarađivao od toga. Od 1,5 milijuna ništa. Nije to ko YouTube. Na YouTubeu zarađujem po pregledima, ovdje ne. I pošto nisam ništa zarađivao, a jako sam puno radio štete u kući. Starci su ludili. Jedno sam razbio cijelu kuhinju od 20.000 kuna. I tako da oni su morali se novu kuhinju i tad su poludili do kraja. Ja razbio sam 4 vrata, to je još bilo okej, ajde vratimo se. Kako to da se desilo? Kuhinja. Radili smo neki eksperiment sa vodom i slučajno smo prolili svu vodu po kuhinji. A mi smo imali novu digitalnu kuhinju. Sva digitala ode. I tako su me lijepo izbacili, poslali me u ZG. To jest nisu oni mene poslali u ZG, samo su me izbacili. Nisam imao ništa para. Baka mi je dala 200 kuna. Išla kod prijateljice, da. Da li da se smijem ili plaćam? Možeš se smijati, sad sam dobar, tako da. To me učinilo puno jače. Bez toga ne bi bio dobar. Išla kod prijateljice živjeti u Zagreb, rent free, potrošio sam tih 200 kuna na video, skakao sam iz aviona. A ta friendica me zapravo opskrbljivala sa kruhom i paštetom. Ponekad mi je dala i sir, salamu, ovisi kako im je išlo. I tako sam trebao hitno zaraditi par. Kako ću zaraditi novce, pretvoriti nekako ovo što ja radim u profesiju. A to ne možeš tek tako, jer mindset mi je bio uvijek, ja neću se prodati. Radit ću sve da budem lojalan fanovima, sve za fanove, a ne za pare, ništa pare. Zato sam zarađio 0 pare, nikad to nisam gledao kao posao, uvijek kao način, uvijek kao utjecaj, zabavu ljudima. Htio sam zabavljati ljude. Okupiti stage 1 milijun ljudi i tamo zabavljati. I sad sam trebao to odmah prvi mindset. I zbog toga sam praktički skoro u potpunosti prestao snimati sve dok nisam promijenio moje razmišljanje prema cijeloj ovoj strukturi snimanja, prema svemu. I to mi je trebalo jedno pola godinu dana, dok nisam skupio 2-3 klijenta. I onda tak polagano. Počeo snimati za njih, kampanje su super prolazile, napravio svoju agenciju koja je... Ovo je jako bitna stvar.
ima jako puno agencija na Balkanu, stvarno ima dosta marketinških agencija. Da. I trebale biti stvari koje su meni izdvajale od drugih. A to sam pronašao na način da ja sada da im mogu dati paket da vodim samo TikTok nekoj agenciji, samo Instagram, samo YouTube, mogu sve voditi, mogu voditi Google oglase, imam cijeli tim od 5 ljudi, mogu raditi profesionalne reklame, mogu znam raditi web stranice, imam čovjeka koji mi baš radi web stranice, tako da mogu napraviti web stranicu, profesionalni spot i iza njega modele, znam modele i još jedna bitnija stvar, da cilj mi je od moje agencije da ja vodim cijeli digitalni marketing nekoj firmi. Sve, da ja napravim plan kako će preko društvenih mreža vaša firma, vaš brand narast. Ovako gore. I to je cijeli pojam toga. I onda ja zapravo bi bio taj koji ne samo da ja prodajem sebe i svoj influencing, nego isto svo ostalo drugo znanje. Ja znam sve influencere, sve tiktokere u dušu svakog od njih znam ko ima rezultate, ko nema. Ko kad ga iznajmiš, koliko će ti donesti prodaja, exposure-a, koliko dođe koja cijena, znam ko se isplati, ko ne. I to je prvo, neki se uopće ne isplate, ni za koju branšu, neki se isplate samo za neku branšu. Eksperti u digitalnom marketingu znaju prepoznati koji influencer za koju branšu je najbolji, ok? Ova cura je najbolji za make-up, ovaj dečko je najbolji za nogomet, ovaj dečko je najbolji za ako radiš Coca-Cola reklamu. No ono što niti jedan digital marketing ekspert ne može znati je taj koji ti misliš da je najbolji za Coca-Colu, da li on ikakve rezultate donosi. Jer ja sam vidio na desetine, na većinu tiktokera, ti ih platiš 0 rezultata. 0, na koju god branšu, koju god stvar. Jednostavno nemaju tu lojalnu publiku. Kužim. A platiš ih i to ih lijepo platiš. Da. I ono što jedna od uslova koje ja dajem firmama i kompanijama, je ja izabiram te influencere točno. Jer ja točno znam koji od njih će stvarno donijeti isplatu. TikTok ti je ta neka lakša, ne mogu reći lakša, ali za organski lakše se probi, tako, organski. I TikTok je jedina platforma gdje stvarno ne moraš platiti novce da dobiješ preglede. I onda kojiš lako ti tu svoju publiku premjestiš negdje drugdje, mislim, ne premjestiš doslovno, ali kao kužiš, se interesiraš ih za druge neke stvari. I na kraju dana stvarno ih premjestiš, da. Dođu, s jedna aplikacija na drugu. Pa je. Evo dakle, tu si nam spomenuo i digitalni marketing i YouTube malo i TikTok i sve živo. A čime se sad trenutno zapravo baviš i koji ti je sad neki cilj? Moje vrijeme, pošto jako sam dobro razradio plan dana i moje vrijeme sam podijelio na 3 segmenta. Pošto sad imam 5 ljudi s kojima radim sve te projekte, segment se podijelio na YouTube, e-com, to je prodaja proizvoda preko interneta i digitalni marketing. Digitalni marketing, sad smo pričali o tome, e-com, tek ulazim sad u taj svijet u kojem ću preko interneta koristiti TikTok kao dropshipping platformu glavnu u kojoj ću ja zapravo bez da platim reklame prodavati stvari i ne sam, većina će biti na američkom tržištu, tako da, to je jedna velika stvar. I treća stvar je YouTube, razvijam YouTube kanale i kad razvijem te YouTube kanale, onda dodijelim osobu s kojom to radim i onda ta osoba i ja zapravo zajedno gradimo to i ovo je nova stvar. I onda neke od tih YouTube kanala prodajem. Tako, i onda mi je cilj napraviti cijeli network od 5 YouTube kanala, to sad nevezano s prodajom. Napraviti network od 5 YouTube kanala i napraviti jednu ogromnu zajednicu. Cilj je sad imati kanal Lemon reakciju u kojem radim reakcije, napraviti kanal za animacije u kojem ću snimati animacije, imam za filmove, napraviti kanal za igrice gdje radim gaming i napraviti kanal gdje radim lude stvari. Dakle, 5 kanala i ajde sad podržavaj se, ali to je pametna ideja. I podcast. Da ne se pravimo, sad upravo radim podcast. Eto, dakle, majko mila, 5-6 kanala, TikTok, Instagram, sve treba to održati, nije uopće lako, ali svaka ti čast na tome. No, međutim, evo ljudi, došli smo do kraja ove epizode. Hvala puno Leonardu koji je htio sudjelovati u mom serijalu. Hvala tebi što si me pozvao. Pa, evo, odlučio sam, rekao, idemo malo i nekog TikTokera pozvati da nam malo da neki taj svoj feedback
te društvene Digital mreže. marketing ekspert. I to. I tebi, Leonardo, želim puno uspjeha dalje. Guraj taj svoj neki cilj i nemoj odustat, kao što i nisi svih ovih godina. I vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Imate pozdrav od mene i Leonardo. Imate. Pozdrav. Ćao, čao.